Туғандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Туғандар, бүгүн 19 январ 2025 жыл. Чүй облусу Токмок мал базарына келдик. Көсемиз кунажындар бар. Атты көрүп атат ушул атты. Андыктан каналдан алыстабай, аягына чейин көрүңүздөр. Каналды колдоңуздар. Кеттик достор. Рекламалык номерлер бар. Эгер биздин канал аркылуу сатам десеңиздер 0707 менен 388 350 WhatsApp бар. Чалып WhatsAppка жазып сүйлөшсөңүздөр болот. Таң атып келе атат достор. Сиздерге таң атпай көргөзүп берейин деп аракет кылып атабыз колдон келишинче. Мына алабыйды сурайынчы. Байке, могу алабыйдын баасын айтып коесузбу? Баасы канча болот? Алабыйды 95 95 бооз, Кызыр. Кызырбы? Кызыр экен. 95 дейт. Семиз. Ох, болушу. Канча берди эми базар? Сурадым. 93 берди. 93ке бербедиңиз, Мунусучу? 110 да атам. 110 бооз кысыры. Бооз экен, 110 дейт байкем. Канчанчысын туйт буйруса? Бул экинчисин туп. Экинчисин туып калат. Жакшы байке. Содаңызды берсин, Жакшы. Мына эми жашыраак кунажындарга өтүп достор. Бисмилла. Көргөзүп беребиз сиздерге. Мына. Ята кунажындар бар экен. Туган бааларын айтып коесузбу? Бааларын 70тен. 70тен. Сизди тартпайм мен байке. Могу кунажындарды тартам. Базарда 70тен дейт. Жашырактарын сурайбыз. Ассаламу алейкум. Канчадан баалар? 458тен. 458тен. 452ден. 52тен. Булар бар ургачы. Бар ургач. Бар ургач экен. Булар жаштары кандай? Жаштары 5 айдан 10 айга чейин. 5 айдан 10 айга чейин. Жакшы. Муну канча экен? Сиздики эмеспи? Жок. Сиздики эмес экен. Рахмат, туган. Соода кандай болуп атабы? Шүгүр болуп атат. Шүгүр, Жакшы. Мына кунажындар. Дон Кабар деген каналдан көрөсүз. Канча экен баасы, байке? 68 дейт. Жакшы кунажын экен. Мунуларчы? 56дан канчадан кылып атасың соода? 70-60? 70-60 дейт. Кунажындар ушундай экен. Азыр көрөбүз, жакыныраак барып. Сиздики канча туган? Баасын айтып кой. 86? Семиз экен, Семиз 86 дейт. Мынакей, бисмилла. Ассаламу алейкум, аксы. Кандайсыз? Канчадан кунажын? 77. 77 мунусучу? 90. Семизби булар? Сойгонго, Боозбу? Жок. Сойгонго дейт. Жакшы. Ушуларды канчадан бербей атасыз, байке? Соода болду? Муну 70ке бербей. 70ке муну? Бу эми келди, бирок кармап тур деген. Бирөө кармаптыр деди. Жакшы. Сиздики ассаламу алейкум. Баасын айтып коесузбу алам? 85 миң дейт. Соода болду ушул? Болот. Канчага бербедиңиз ушуну? 80 ылды суроо. 80 ылды. Жашы 1 жаш, 1,5 жаш го? 1 жаштан ашкан дейт. Жакшы байке. Рахмат, Мына уйду көрөчү кунажынды. Ассаламу алейкум, туган. Баасын айтып коесузбу байке? 95. 95 дейт мына. Жакшы экен, токол. Мунусучу? 90 дейт мына. Булар кысыр байке? Кысыр булар, Кысыр. Экөө тең. Ушулар соода болдубу? Жок. Боло элек, Жаңы Жаңы эле түштүңүз. Соодаңызды берсин байке. Мына, жаңы эле келиптир байке. Ошону берек туп. Акыры мондай кунажындардан көрсөтө берели. Так. Канча экен? Баасы? Кашка? 65 суротум. 65. Эттүү мал. 65. Канчага соода болду эмиш? Берелек. Берелек, Соодаң берсин кана. Өтүп кетели. Бияктан. Мал кымбатпы? Мал кымбат дейсиңби? Канча могу? Ал бүт жагынан кармап. Мына сеникиби? Сатып. Канчага кетти? 76. 76-га. Жакшы сатыптыр, 76. Бул кысыр, 2 жаш болобу? Жаш. Этке алыптыр. 70ке саттым дейт. Жакшы, могу ала уйлар канчадан экен? Байке, ассаламу алейкум. 78тен дейт. 78тен деп мынакей. Бул да 78тен? Булар да 78тен. Байке, телефон айтабызбы? Кызыккандарга тарс сатасыз үйдөн. Байке, телефон айтасызбы? Үйдөн сатасыз буйруса, тарс. Макул. Азыр сатылат дейт. Болуптур.
Sizler için. Qanchaga ketdi uşul? Qancha bag'asi? 60. 60. Angus bu. Urg'achi bu. Urg'achi. Urg'achi Angus 60. Aylık yaş bu qanday? 7 ay. 7 aylık ekan, yaxshi ekan biroq. Toza Angus bu? Tazam. Toza Angus mana do'stlar. Toza mana bayka baylab oladi. Yaxshi. Bormi da shunda uyda? Sotiladi turgan. Yo'q. Nomer aytasizmi? Ha, baykamda belgiyskiy da bor ekan. Agar qiziqqanlar bo'lsa, aytaveringiz nomeringizni. 708 708 85 85 92 92 67. 67. Mana shu nomerlarga baylanishi. Angus bor ekan, belgiyskiy bor ekan uyinda. Qaysi ayilda olasiz? Ya, Alchalu deydi, Alchalu. Alchalu deydi. Mana tuğanlar. Alchalu Buranani işte, Buranani. Buranani bilasizlar da tuğanlar, toqmoqda o'sha yoqdan ekan. Tak, qana. Aldingizmi? Bayka, qancha oldi? O'sha. Ya, Bunda qashib qo'yganlar, chelet oladi. aytpay qo'ydi. Mana chelet deydi. Ularni aldingizlarmi? Qanchadan? Qanchadan bağları? 100 dan, ha? Sani 100 ming deydi. Xunazinlarni ko'rsataveraylik, tuğanlar. Assalomu alaykum, bayka. Xunazinlarning bağlarini aytib qo'yasizmi? Bağlar. 70 dan, ha? Yaxshi. Mana 70 dan baykam qaramab o'tir. Shularni qanchadan beradingiz? 65 dan. Yaxshi. 65 dan berib beribsiz. Xunazinlar 65 mingdan berib edik deydi. 80 mi? Yaşı qanday? Bo'lishi 80 deydi. 3 yaş ekan. Buni olaringizchi? 85 dan. Qancha so'rayapsiz? 85 90. 83 qilib beraman deydi. Semiz ekan. 83 qilib beraman deydi. Yaxshi. Buni xunazinlar qanchadan tug'an? Bahasini aytib qo'ychi. Bahalar. Ha? 70? Qanday? 89. 79 dan deydi. 79 dan. Qancha dedim buni? 79 deydi. Yaxshi, buni to'qol. Tug'an, assalomu alaykum. Qancha bahasi? 85. Buqavi? Buqa, to'qol 85 deydi. Bunun yaşını aytib qo'yasizmi? Yaşı qanday? 1 yaş. 85 deydi do'stlar. Shu bilan videoni oyoqlaymiz. Qo'ldan kelishincha sizlarga ko'rgazib berdik. Hozir yaş muzolarga o'tamiz. Kanaldan alistavoy ko'rib turibsizlar, etak-etak meni.